Idon haka jing im bangin ya chaprang la jing kikang ya usabi ngan wat mentangan pli da jing 3 minut ngan ya top si lakas nang kajau ngadai ban perut kading kamau jing len la deha pertengan penpau thap nyang ban kau wek nang snow telot lakok silky knu dot dot mensing senrang jonga ngan penjor mensing yalek pa senrang siong kawak kiat ngapang jing hanga laki ban lama kejap yang akibat ngang saj ngantur ngan jentat kurang nyalek ngantur syakmat mensim baslu jing kun ki jing kerni jing di bumbu ai long di sisa riding rai mau kiar nak jing snew bakalong kadau bajot jing imbreu long ren yang jong pika dor kamtat dor ban nayaya sapang nentur inyale ya katma lawe jong pikan pernah jai tu jai pede wat ai jing tresiton bleya piun ai mensim yale pasenrang sang kau ya ngan rat napang jing hanga laki ban lama kejat yang akibat ngan ksaj ngan tur ngan jentat kumrang yale ngan tur syakmat mensim balu katong idon haka jing im bangin ya syafrang la jing ikang ya usapi ngan wat mentangan pli da jing 3 minut ngan ya top sito lakas nang kajau ladai ban perut kading kamau jingen lade pertengan penpau thap nyang ban kau wek masnyo telot lakok silky knu dot dot mensim senrang jonga ngan penjor mensim yalek ba senrang sang kau yak ngan rat napang jing hanga laki ban ngan ksaj ngan tur ngan kentat lajing yang akibat kumrang yalek ngantur syakmat mensim yalek pasenrang sang kau yak ngan rat napang jing hanga laki ban lama kejat yang akibat ngan ksaj ngantur ngan jentat kumrang yalek mentangan tur syakmat mensim yalek basenrang. Terima kasih.